Kiama Kirogam. JKA iko wima, iko imara, imesimama kidete. JKA imesija Na tumesija. Leure. leo kuna wodo na kei Nahi. You know, Africa is a continent full of intrigues. Yes. Continent wali maudo maigi. Maudo maigi muno. Mega na moru. Mega na moru. Maigi mega na maigi moru. Yes. Zambia. Oh yes. The president there is called Hakainde Hichilema. Yes. I think ne ashereta guku no in the recent past. Yes. Ndiona ta ashereta kundu guku. Yes. Hakainde Hichilema niwe president wa kundu kuko. Wa kundu kugu tu Zambia. Wa Zambia. Head wa thitete. President we mwene. Yes. Kayo kyoto ya kakiagara ritu. Acha. Apparently. Ko narrative adwa ko ure. They are more aggressive. Okira guku. Activism yao is not our line. Oko to igwa to ayo ne thirikari tuigira maandamano and social activism na njira itigaine. Yes. Ginya kura ni marauga he must go. Ko ure. One time yani mametwarete another level. Baruga tu tami yako ule amenyeria hii. Akaroho cio kire Afrika yothe. Kwina andu eri mathitangitwo ni president na mawakiri make thutha wa gutuika ni maranyitikie na mahiti actually ni yohe miaka mundu iri ni akundike mahitia mao ri ni guthira president Hichilema kundu gwitwo mbere. Muthireirie ugo kuratuika ni marari ikamba ria ku na gwathuthurio ni ruhonge rwa DPP ri na DCI Director of Public Prosecutions. Yes. I offer you the DCI. Kuria rekana ihithia riu ni very grievous todo mage present activism yao ri hari murogi uria riu marahutha mo no mathi kwe murogi ri marorio mukwenda atia marauga twi na kaundu na mundu uratwatha kundu mundu uratwatha ri ni atuhingite marorio mukwenda tumuthenie kana ki indo ciake ciura utonga wake haragana ta maiya heru kana yake atia matumukingie kana kegio lu hali akira tuma mohori mahugire atiri toro murogi ni yake meire maundu mau ndagweta ri ni menu oru na thogora. Yes. Kuringana na how grievous it is. Yes. Mara murogi ucio atiriri president ucio na kwa Zambia ri tuhe thogora wa kumwitia Sayuni rucio Ataruo saparo gogo. Yes. Acio ni maroria. Gweci ara uciro racokire gututhukira kana oro ucio uraharaganiire ri murogi ona ki ara consult from vero practitioners. Yes. Tondari are here wera take Wera tocio. Na mundu wa that caliber. take ihinye u Customer. Dale arehia wera. Dale here wera wa kunyuria president. Wa hora thimu conglomerate ya yarogi. The Witchcraft Consortium. The Association of Walogi of Zambia. The Witchcraft Practitioners. Ramera wase. Ase.
Ajajua si. Kuna mtu anadai tunyurie urezo. Tumkanjishe mangapi? Tuliye virosi atia. Leo hana mara yete kuigua na rogia sioni. Mahori atiriri. Mara mwenda shufai. Kana mwenda oiwo kiruru. Tigwa mienda kwa rogi moya kiruru yaku. Kwena riwana ugetha kiruru. Magaguthengeria kiruru. Cio nĩ oru. Makweria Eclipse. President Hichile Mari. Aya meguthie kuona mundu murogire. They were very specific. Twenda mundu ahuruke. Sayuni rimwe. Sayuni kana jehana mukuri arika atia? Mukuri arikinya mbere. We tuhe bei. No tuirondo ucio kuhanika thutha wake. Wa ihinda rigana atia? Yes. Na murogici ni ara mahethe assurance kamera atiri. Angiakinya ku officiate national holiday ngiroka ri. Ni muko mwaje kuona dalili cia gwika atia? Kumagara. Muthonga. Meshia na wale you know there is the president and there is the presidency. Yes. Presidency yakinyiro ni uhoro ucio ri. Meshia maraba kugura kaguya kidogo. Especially my expertise ya murogi uria wako soto. Maigwa he is renowned. Yes. Aneka ni tana yona yo. Na yodo. Maona they cannot take the risk. Yes. Maona hado a spell icio itana kijana. Before they cast the spell, adwa makude ko. Yes. So that yodo ucio. To ni mazo ki maona indo yeshire etani. Ene yamuro yarabete gwetia preliminary na down payment. Aye sira yore mugathe waku we kumeherera. Na yake ongerera mbeca kagua ni ara consult ya rogi ari angi. Kwanza kato nje mathiko ma muthemba ucio ni manene. Ndari aruta wira to ucio. Maekaga makude ko. Ni marahetwo a list of demands. No marathie te kumakera murogi ucio categorically. Tuoka hatondu tuiguite ngumo yaku na mawiko maria wikaga. Ngero iria wana. He mundu turenda tugerere ngero. Yaku mutuma ku. Turenda riri. Kungikinya ciumia igiri ni njiganu ri. Mundu ucio kwega ki? Kwega. President Hakainde Hichile Mari. His people were not comfortable. And also got to come out here so miaka igana. Miaka iri kingongo. Yes. Me maraja u. Leo ni maratu mana muno gya thietio kiria ranetwo. Akauga atiri. Undu ucio no kuruga morugamite. Mauma njera ri. Ne mekwara haria mekire atia maratigeire. Mundu ucio ndangiamba kuhuruka aria marehete cira mekenya meka ngorio matungate miaka iyo iri mauma ri moereha tona murogi ucio kurikana na kuraiguikana ri ndari bururi ucio niambite guthiri uriro tondu customer cia kuiguite ni cia cokaniririo ciothe. Next is you. Yukwamba ukinyake. Ukinya meri. Kuthia rero kamera Botswana kana Malawi kana Zimbabwe. Kiria kira makirie muno ale mako mathirukite president kuigwa te murogi ucio ri. Yarambete akoya ki? Puseti. Na akoya wira. Maona ya modo oto tigo.
Ale makari na Simon Kife wa guku. Kife wa kuruga. Hehe nake kiale hiria ndoa ya goko. Ni magale na muthenya wa gukanauma. Oyo wetake kana orege. Niwe wale na methaiga iria anetwo ya kuiga musafari-ini wa president amatige. Oyo nake wale wako hata kiruru. Heci ugare twakagweta kiruru-ini kia mugathe. Ajera tikondo kwega. Nemerirete. Kaende Hichilema. President of Zambia. Igeria riu ni rambire guthatio. Yes. Wato atongoria nene kwamba kugathikwo kioho. Ne horori. Ni maraobanio. Na gukundikwo ni igoti. Bata ni marahata kiruru kiao. Kia mugathe wao. Kwato kiruru kiu gikaria gaikirio cuba. Au ni wakama make. Kwega. Au ni wakathira muromo wa mukaga. This is Africa. No. And Africa is our business. Cause this is Africa. Zamina mina. Waka waka. Zamina mina sangaliwa. Cause this is Africa. Go and bring me the shadow. Go and bring the shadow. I put it in a bottle. Then we have a state funeral. You want a state funeral? President nageretha ahoro hiye nguri iyo ri. Yes. Abatie ru maikara ta mieri 3 ina ri. Amahe pardon. No, ni apeke research amenye undu ucio urakinyite hawe. Nguvu sangiza ithira uthakona. Akainde Hichilema. Nake ni aragurite guoya. You are demanding a state funeral. That is expensive. Oh, gari maoni ya maandamano megoro muno. Akoma mobilize to wira muthu. Maona methe expressway. Corona mashari a shorter route. They wanted to deal with the issue once and for all. Head on. This is Africa. Fanta. Reure. Abandu bogusinomore. Akuiga soka yothia. Mamure. No turi. Abandu bogusinomga kanomore. No turi. No bogusiria igeri. No turi. Abandu bogusinomore. No turi. Abandu bogusi wairire. Au no gacokia wairire buya. Icio ne kethi riu mathaa maya. Wairire ni uriku. Abandu bogusi wairire. Yakeire. Ikaki warire. Na ti Joel. Yo yakata warire. Riu abandu bogusi. Horo ni okinyete rugongo ati atongoria o ri ni makoto makiria ta somba guku kia mata yes maigetu ta queen ya muthwa maigetu ta baka cia nduka-ini wani roigwa baka ya nduka-ini kiania ndiga baga itura ihunu uguta
kayo. Ndele hasira. Hapana. Ando kayo atetengeretie bia. Neu. Fuemo sebani manae na guoi. No rocio no tareirio wega muno. Magatheti-ini. Njiguire gatonyia githoma. Yes. Nua proria Kamaru aina uhoro wa ruru gato atigithenio ne gikuo. Hende aragia uhoro wayo. Akauga ati ngũkũ cia mbũri ciathĩnjagĩrwo thome nacio ngũkũ ciaitagwo na kĩ na mĩcakwe na nĩo ihiga rĩ na thĩo ciaragia na mwere ikũmbĩ-inĩ cia mũkara irĩagwo na kĩ na mambura rĩu ndĩrarĩ ya mũhĩrĩga ũcio no rĩu ĩracokera ĩkĩrwo ũcomba igwe gũtirĩ gwakwo na ndĩ ateo nĩ irarĩrĩrio rũgongo rwa gĩthii nderetanĩtwo nĩ wa siri ũyũ wa gĩthomo nĩ macoke mũndũ wa Sharamwariku mũrĩ Sharamwariku atunyo nĩ macokeirio kaũndũ karĩkũ gĩtĩ no macokeirio magĩetherwo ũngĩ wao wĩtagwo Migos Ogamba Ogamba nĩwe waziri wa gĩthomo Ogamba nĩ moretete andũ haha rũgongo kũndũ gwa fine dining fine dining day gũtirĩ cumbĩ ũkorwo kanyamũ-inĩ ka rũikũ gũtirĩ maĩ na njagĩ metha-inĩ na cumbĩ wao ndwĩkagĩrĩrwo mũcere thĩinĩ atĩ nĩguo ume ndũkanyitane nĩ heho fine dining gũtirĩ andũ handĩkĩtwo nawa hapa rũgongo nĩ makinyĩirwo nĩ ũhoro atĩ ndongoria ciao rĩ no ndondo kũndũ kũrĩkũ no ndondo Nairobi makĩhĩtwo na kũhĩtĩrĩrio na kũgucĩrĩrio matigathi kwa Matiang'i ndũ kũndũ kau nakuo rĩ kũrĩa ucabici rũgongo rũrĩa marakirwo ũkaina haha hena wondondo na hahũni tigai gũthi na kũu gwa ciranĩro ngaigua maroranagia atĩrĩrĩ Ojonga umejaribu samaki za pande sa pande yako ni gani hisi pande hii mpupa ndio kidogo hiyo pande yako kuna mpupa nasikia pande hii za kike pande hii za kiume marare ya nginya waru wako hehio na open nyama ĩratandagio guo rũthimi na jini moko yone hiyo ni nyama gani unakula sijui nimeambiwa ni ng'ombe za kiume za kutoka Australia hizo wamesema jacket potato ni gani ziko na jacket ya rangi gani kocha uone wanachiko na jacket wapi hiyo reti ya steak ni gani wapi Sharo ini ni gani ona matiraimenya hiyo wewe jaribu tu usikie mzuri na mesa nginya tandorini pata na ati supu ni gani pata na ati Oyonga hiyo si marenge nĩ irenge rĩkahũrwo wega na macini nipatie hiyo ravioli geki karĩa moĩ gaka nĩ karaminjĩrio nati ũguo kwa umbari chitoko dessert Oyonga hizo keki kuna ya brown red blue purple na white na cho ya white tumezoea wacha tungangana na hizo marangi mingi hizo zinakara nipo ndio takura marare ya mundu atarite akaigua kuria ringi bana ngiatiriri sasa kucha mogaka kucha hapa mkono ndieki hizi sasa zinawekwa aje wewe ngoja vasiti aweke vile ataweka tujue nini na radia nini chuku sababu nimesikia hiyo kuku kuna kamatre zikamboka unawekelea chini matre kuna kamatre zikamboka unaiwekea shuramba randi chini alafu ndio unawekelea kuku hivyo ndio naona pakipanga wacha tuone solicita mpanga aje
Solicitor General. Aya, ameondokea nyama. Tu aiwe hivyo. Na chapa fuata kiongozi aiwe hivyo. Yes, ameondokea nyama. Kuna vegetarian. Hadi vegetarian. Kula majani. Vegetarian ndio kile kusema ni vegetarian. Huyo akuli nyama. Huyo sasa akona magonjwa wote tuende pande hii. Sisi tuwezi ondokea nyama. Ukuja huko ukule mboga bwana, utaka kizi kula sageti. Tukuja kukula masara tuku. Ukitiga sageti kiroka. Siwezi toka kiumbu. Nitoke ekesusu. Nikuja kukula nini majanja huko. Majanja tumekuacha nyumbani. Hapo tunakula masteki. Wapi wamesema inaitwa rambu chopu? Rambu chopu ni panda gani? Sufuria ya namba ngapi? Hiyo nyeusi. Wewe ndio ukisoma tu utaona pameandikwa rambu chopu. Na isubuhi kenye hiyo mtu anaweka moja, alafu chukuli ni kama mtu aelewi. Kula na kichiko na ushika na ile kizu yao. Na umaravu sinapeleka mkono. Ochindawe bwana tatu hivi unajua sasa eba kusiyote huko inaangaliwa na dunia. Pole. Sasa nikuulize. Ile ni machungwa ya kawaida kweli? Unajua nimejaribu kumumunya mbegu niteme. Ndili mbegu. Ati ni sitresi. Ni machungwa sitresi. Na sasa bwana kuilima bwana panda nini? Kama gabi kula bwana ni sitresi kama kiriomo nwae. Uko na mtomo mingi sana kiriomo nwae. Wewe ukisikia kitu ni sitresi mesa. Unatafuta mbegu ukapande. Strawberry maramu munya katathwiti. Hizi sinamea kwa mchanga kweli? Najua ni mzuri nikuulize mkamsikamea kwa mchanga. Tujui. Hizo sasa huku. Mbona sikanaingia kwa mtomo tukana evaporate ndani ya mate. Unanyitithanagia ithatu. Ile ni juice ya beetroot. Nini? Na mbona inaonja kama juice ya mapera? Mbona chapati sawa sina mafuta? Hizo chapati zinaitwa nani? Ati zinaitwa nani si? Sio nani si? Zinaitwa nani? Ni chapati za matajiri asisindange zikipakwa mafuta kukeuzwa. Zimetolewa kwa moto ya kuni. Tutoke kwa tukuche kukula chakula ya kuni. Nendere aineirwo nĩ mũini. Aurana nguki. Kwa kigotho. Kama tunakula hivyo yonga. Na sasa Kindiki anakulaje? Na nĩ marĩ ũguo macoke maumagario na bahasha. Migarasia. Basi tumepewa ngapi? Ngakauliza tu for example. Video nimekula hivyo nimesiba. Tumetumia pesa ngapi? Ove. Hawatari mtu kukuja na mbarambamba. Angepita juu hizi chakula sote akitafuta. Wagucie tia tongoria ikiro ciothe kuma kuria. Ojoro. Siribana Jojoro. Ne batteria yo chapati ni mzuri. Esa tore bilere. Kibagendi. Nio maranyitanĩte macati mathiko-inĩ. Kole kara ndio alika na Ozoro ni alika kuitwa na tai. Ni Simba. Na kuma ndio aragia ciake. Ndio ageirwo na tai yake gĩo ngundi. Makibagendi ni maraharanĩte na mũbungi ũngĩ mathiko-inĩ. Ya ndio ndio mali karali. Kune ni time. Tikirio mwaye mchingo na kocha kuniambia nini?
Stupid. Pereko chinga yako Nairobi. Era kirine ne. Ni wodondo a thirikari. Umesema yake basi inaitwa nani si? Nani Bwana nani sika kitu kwa kitu. Basi ni zaidi wako na mapera citrus. Mapera huwezi kuwa citrus. Okay, bune marakinyiria wodondo rugongo. Ala mara ko jeiru ri. Icio nicio cicokagia kijaki. Ciathi cia githeiithia handu ithi cia coka na rugongo. Na ithimithie nyama buroti. Bathengiria ugicoka mondo nake. Tondu nake ndagitie. Nake akiandu wodondo. Riu nake wodondo riu amatwarire kwao. Yes. Na igaigehia andu. Torongo rwagu tugwikira mathabu makiria twaria na kiria watune. Na riu hau niho bare ngiuma. Ona kabato kwira atiriri. Tiga kwegia na mairio. Tufange ni tuwe kuria turia. Turiaga. Yes. Tiga kwegia na mairio. Magoro. Wacha twambe turakare tuiguite urite irio cia goro muno. Yes. Ontire kibwana hii samaki haina mfupa bwana. Ni samaki bila kiuno kura. Urio kwena indo cia kurio. Ke iro moto ndori. Ya githomo nicio iraga. No cia kurio ciekuo. Oya amewaonyesha ile fupi. Ametifua kivumbi tena. Ile ya kawaida. Amefanya ile kitu. Yeah, of course. Hey, Kipyegon. Oh yes. She races like a machine. Hope watch Johnny. Na no areka yaresi arogamete ka. Ako bakiriga the go. We akora we handete ceni. And another incredible lady called the Woi. 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 Bakure Turkana. Ni Turkana mali Samburu Turkana. Katurukana wathengerire. Hey. Eto kwa Woi, you confirm that for me. The race that 1500 meters in Yakora Yareka, she was number 2. Yeah. Yes. The 1500 meters. That's good. It was very incredible. Faith Kipyegon. Kolirokia federa ya Kenya. Record horoda. Yes. All the time. All the time, I tell you. Sakijana goni wado ita. Board chair Gathaya Dennis. Bado tuko na Muthoni wa Banja. Ha. Modi ana hangi ena feni. Ate hangi. Hangi is very archaic. Iregeri. Iregeri. Es pre-colonial. Yeah. You're saying Iregeri is the lower Paleolithic. Yeah. Before Mesopotamia. During the ages of enlightenment in ancient Europe. She's called Dorcas Ewoi. Oh, Ewoi. Yes. And of course Kipyegon amechukua kwanza. Thank you Muthoni. Yes. Yenyale kule Tokyo. Yes, it's a World Athletic Championships. Yes. Yeni. Beautiful. Wana how to na gorodi na dhiriba. Yes. Na neu shoka fango gikiondo. Ogwa de kiahari. Ai. Wewe unafikiria kwa nini nani? Probably jotoko wetagari. Yego tumota inya. Eke haha. Nenjaga. Yes. Nenjaga. Wewe shiringi no rege coka yuke guku. Bega piyo. Yajiririo gu circulate. Yes. Na no mutana fei. Ni acoka afanga kauru twane tuhandi. Ina ni aruga gidabira. Ndo wakiona riu shiringi ni kio ndakiwa no ri coka na muci. Yes. So congratulations in order. Oh yes. That's good. Enge muno kitu atakukuma wangige. Oh yes. Unake ni Wainaina wakiwa Kabuchare Dumberi. Oh yes. Asante. Mustafa wa Garariga na wa Juda kuma Othaya main stage.
knowledge. Absolutely. Asante. Ego ile cia wakana Asocia wakana ndo hete. yani ya thini akanya me Korea Texas. Ego it's 5 o'clock somewhere. Oh, Texas. Na niyo manale ile. Eta watu ya wiki ile koragwo nako. Korea ne ile ya Tennessee. Tennessee JD. Mojaki. JD. Yes. Ndiye kana the Lone Star beer no itoire. The Lone Star State is Texas. Yes. There is a series I used to watch back in the 1900s. And by 1900s I mean the 90s. No, 1900s do agetuma tuoneta wale kuwa mbele ya. But even 1999 is the 1900s. No ri wa 1900 we heka undu ria ihana ningi gukura. Rehana leri. No mbere ya leri. No, even 1999 is the 1900s. Yes. Tutana ingira millennium. So in the early 90s there's a series we used to watch. Ya koragwo na the Lone Star Beer Company. And it was Texan. Yes. Yada shokire kuigwa kiuga Texas niyo yetagwo the Lone Star State. That is when I associated with that memory. Yanyitaga riu hau hoka ke. Oh yes. Yetagwo the Lone Star State. Oh yes. Texas. Oh yes. And people from that state have their pride. Oh yes. Oh, they have serious pride. Yes. I understand a Texan is a Texan. No, advise you now matiheka gohoro. Don't mess with Texas. Yes. Do now ona gikiondo makirio sawa. Even on awari. Yes. And I think ko US in your state area produce ma president maigi hari ma president makoretwo namo. Absolutely. You should have the numbers, the tyranny. Yes. Texas is Texas. No kumurata Victoria wetagwo Andrew IMG. Edi moda. Odoko. Yes. Aleki na omeka odoka unoga riwa do Korea Washington. Yes. Washington District of Columbia. DC. Yes. DC. Yeah. Ine. Leo go adwa Texas ire. Mana adwa mulima. Ara ajitaki jau. Yoro iguariri. Adwa Kiambu. Mara gasiba sio mulima. Mayo region yao. Yes. Well, ti adwa Kiambu mara uga. Ti ando. Ne wega tutheria huti muingi wa Kiambu. Because most of us actually reside there. Yes. Kuga ne andu ri. Is misrepresenting facts. Yes. Ne atongoria na ti atongoria ingi. Ne gakundi ka atongoria meho. Totaru andu amuranga tika ngata. Ngata ni mutongoria wa andu ke? Amuranga. There's a difference. There's a very clear-cut difference. Yes. Ngiuga ati ni andu ya Kiambu marauga. Andu matiugite. Ni atongoria amwe a. Yes, Kiambu marendekithia Kiambu ikarie as a region. Never mind even Kiambu, a big chunk of the region are people who came. No, they are immigrants. Quote and quote. Literally. Because like a proper chunk of Muranga's assets are in Kiambu. Yes. As you maraugo yes. He maundu maingi muno they are not alive to. Yes, and they need to be schooled a little. Those dynamics. They need to be schooled by the people who have. Yeah, they need to. Yes. You see, you need to analyze Kiambu a lot. Yes. Because there's a time Kiambu did not have that tyranny of numbers. So before you jump with the numbers and everything, you start getting excited. First of all, analyze the numbers. Yes. And look at the pattern. Yes. Yes. And the demographic growth and the relativities and the relevances of the numbers that be Kiambu. Yes.
kuri agitengera na kuri riu ni koingi handu kwiyikari sio rahisi sio rahisi sini namna hiyo you are more powerful when you are together. It is true. There is power in numbers and being together. When you are you know neta duraku when they in a colony they are much more strong. Yes yani iko namna hiyo. That's what they are do. Yeye kadie mwenao wako ni ruda hapo. Hebu ongea kwako. Kwako ni hapo mudhaifu. Ongea yako. Loiro dani ni sisi tuko hizo mara hii. Akenya ni makinyi hando makemanya atiri. No one owns us. No one. Usiye yatoka kwiro ndo ito. We know whose people we are. Adu kama une mathirire. There's a generation they will not even sell fear. O ati andu mera gwatete ati o waigua gukirwa atiri ati mwana ya no thamaki. There is a generation they will not tell that. So tell you so what. Guo cio riu matikagura. Hapana. And a generation ndio ndire hara ihu no tongoria. It's just like a decade away. Yes. Aria mahaura gwa atiri. Uthamaki mutware iria. And people used to be genuinely scared about nothing. Generation mau ni maundu mataka, they would not buy those narratives. They would. You see wakora mundu anjari wanyaga tu akathomera kuo akarero kuo akathomera kuo na kaikania kuo no kuruta biashara no athoire Odinga piu uri atariona matari makuruhana yao tumenengania ngaki na nduri hiyo slowly by slowly naenda ikididimia and that works for both sides. The opposition and the government. People are not people are brighter. Yes. Obothiri. Taru andu muthe matihano na mahana miaka 10 mithiru. So na miaka 10 egukari will be brighter. Na niturabire turethikania andu ati and we are still not mincing our words. Gutiri wevu igathurwo no nayo 2027. Forget it. Yes. Forget it. Hiyo mambo ya wave. Yes. Watu watachagua kazi na mtu binafsi. Yes. Kwa hivyo wewe kama hujatoa kazi anza kufuga firago, kufuganya hata ujiweke kwa ile shama itakuwa popular. Yes. Watu wataangalia kule juu watashikanisha na chini. Sababu hiyo makosa tumefanya mara mingi sana. You know I think there are like 2 or 3 elections. People did not even know their MCA. Mathi ya mahurite oguo thuti suit. Yes. Yes, suit hiyo. Gea thuti ri. Might not repeat. Might take a sabbatical for that matter. Yes. Unless kiundu very drastic kira itarona. Asa ni andu aria me utongoini riu marute wira. Wira guo ni ukerwirira. To ni ukauge njikite na ni urona? Na ni uroneka. Yes. Na by the way, ndugeciria ati twina matuko maingi muno matigaru. Atakire maingi. We are now that we are in that day. Yes. Agikorwo wigite-ini gia guthurwo na by now ndurureka eka undu substantial. Yes, undu ukoretwo we especially a perennial problem uga solve. You should be very afraid. Tondu tiu tuthiete miaka 3 ni kuga we na less than 1 year ya kuruta wira. Yes. Tondu riu ngiikia ritho ria kuhana nginya kibururi-ini. Yes. Ni kama campaign imeanza kunukia. No, imeanza kunukia. Riu aikondu ri kaundu iki ti ongirugamia ri. Yes. Ndirona wina mahinda maingi matigaru. No agenda ikanyingi cia kwambathia thogithi. Thogithi wabati ukorwo wambatĩtie ona kũu last year. Yes. Na riu maumirira makanjia kuoneka mwaka uyu. Absolutely. Yes.
People will not vote the way they usually vote, especially the Legion. And then research to yes. The prediction is ito siya siasa nyingi itihitagia. Itihitagia. Uti mundu kanyihiro ni andu micemanio ine. They will be there. But they will say, ambole tukwaure. Okay. Yes. Leo go kugaga. Kutana wapi? Wadebe. Na yana maana okay offset aria meho is not going to be a cheap campaign. Inayo. Udaweka there. Tondu kwa johoro wa thari. Tha icio ni cirambire riu. Tha ndikuona iki wake this time. Don't come to tell them you are backing out. They will look at you now. Ni ule Joyce wa mama araugire. Yes. Ne umukani ore orenda. Kaende. Sana. And this is free advice. For free. Kapsa. Free consultation. I don't want to carry my plan in. Na kone na sunroof trade in. Weather in a sunroof. Yes. Heka oduwa. Sunroof. Yes. Ani gedo gishomoka sunroof. Wariria andu. Ucoke huthu uthiete. Ucoke omere mwathani ake murathime. You are not a missionary of charity. We are not obligated to listen to you. Or you are narrative. So you have to oil the wheels. Nikuo tuga kufanga wira. Now what are the expenses? Nakutita kuhakana. Uti rota leke? Expenses. Yes. Ni kufanga wira. On a place them Donald Trump. Ni aho de yake na kiera. Akibia kiatia? Hapanga wira. Namna hiyo. Namna hiyo. Sisi kazi itapagwa. Yes. Asi tutakuwa huku. Mungu akitujalia. Kwa hiyo ni hata kuingirio vasi ni rea. Hayati Yesu ya Yesu ana kile nyaga na ya kane mwaki Nevero okoro ruteire rwimbo ru. If you want to be put in the verses of songs like Tangaria imaga na iguru kwengai. Maguma kwenda ine kwa andu. All right. Now you know. You are put on notice. Yeah, to koyaga notes here and there. Yes. Especially when mara igracias at the first time. Na aria mekwo. Yes. Yes. Gari ni iraumire namba KDV. Aya, ni iraumire. KDV is out. Aya. Ikasire nyarati aningi. Na gabururi ugari ni iraguro tondu wa riri. I remember head namba cia tengera muno gukiherio riri. Sikinyaganio nduthi. Tukutuku. Maragita. Tractors. Na ici cia off road. Ici cia kwara na ki. Na to forklift na ki. Riu ningi ni cia wenyera ringi. KDV is out. Tondu namba cia ngari ko cia ngari exclusive. Ona utukae mundu suggested ni riu you know there's a proliferation of these small cars particularly the online taxis. Yes. The small cars iragorwo na uige piu muno he mundu suggested ona cio namba cia mwanya. And you might just get there. Tondu well they don't have big engines. Yes. Riu thirikari through NTSA nio makiregulate maundu mau. Yes. No ne ndamaka tondu riri the other day the month of March. Yes. KDT ni werariaga February March. Yes. Turauma hau turoka KDU. Yes. Riu KDV is out. Within a year.
Within this year. No, ona ti mwaka. Months. Turario hono wa mieri te 6. Yeah, Ciumite 3. It did on a KDV. But I knew it was going to be out anytime soon. No, me have seen like 3 or 4. And you know you will not likely run into 001. Ni gumu. Don't call 300. 300 die dona. I was called 300. Ya ndĩreciria nĩ 001. Ile 300. No, si yo kazi amani wa top kega 300. In case ndirakigura motokaya. Yes. You might run into a KDV. Yes, if you are going to be bringing one for yourself or one that is not locally registered as well, you will register KDV. To me V. W KDW. KDX. WX. KDY. KDZ. Sithire. Uguo nĩ kuga next year D nĩ ĩrathira. Koguo tuingire KE. Twendi tuingire I. KE. Yeah. Kambuni ya kona initials ya KEA 10. I don't remember which one exactly, but it was there. It together KEA, KEB, KEC. Sidana. Twakinya hii ni ngero le ma KEB something ndu mati ukioneka ninge. KEA. Na irio kuo. Some still doing well. Twakinya KEA. Ala me KEA inere. Magetekerio no marugio ngathi imwe. Igana icokie riko KEK iri. Yes. Ririo sawa bara. Wima. Icokie riko. Aleka rio exhaust. Rigacoka rigekirwo matawa rimu-ini. Ona ndaeke isadire. Elio Fara. Kwe ndo muga atiri. And it happens with when you waikana gari. Niyo merugamagirira na statements ya riri. Gari ndiragwo namba. Gari ti namba. Gari ĩragwo haha ũkarutia bonnet. What is under the hood? Yes. KEA imetoka. Turari uhoro wa 2025. Uga KD ciguthira next year 2026. Actually, uguo 2027 ni tugithii githurano ri. Tugakorwo twina KE. Yes. KE ni ugaciona ciuka muraha iyo kura ni mugathura nyonia ina moko mayaka-inĩ mũkanjokia. Ndio igũrũ wa EA kana EB. Arĩa marauga nĩ tũrutĩte wĩra nyonia makwĩra aca nayo kĩuga ngeithia yo. You have to coin the narrative. Makwĩra aca nawe no nginya ũtharie mbica ĩyo mere kĩngeithia yo. Igũrũ wa KEB. Yes. KEB Plando. Gwĩcia tũkorwo twagia model ĩngĩ njererũ. Rĩu ndĩreciria Plando ĩrĩa ĩgakorwo ĩkĩrĩa hĩndĩ ĩyo nĩno J250. Na J250 rĩ. For some reason rĩ. Ndĩrathiĩte ĩno ĩngĩ nĩ foanire na goro. Iyo ndiroka ya kwirehera. Ona arĩa marerehera rĩ. Mũkũiko. Ndĩrĩ na raithi. Bana. Na ndĩrĩ na presence. I don't understand. Gwĩciria with the time we will get used. We will. No rĩu nĩ kũrĩa ĩratekire way off ĩrauma the norm ĩrĩa tũĩ ya Plado. It's like the 110. The Land Rover 110. We don't even recognize it. It's a totally new model. What is it called? That Land Rover. Land Rover. Oh, the Defender. That one, the Defender. The 110 is before the Defender.
defender. The defender. Defender really ikuore. Is way off. It's nothing we know. Na derera ithi. What's up, wewe? Derera ithi. Ona secondary. Tio disco. Derera ithi. Tio disco. Na derera andu aingi. Hapana. Tio aingi. Murato akomire. Na ni ayete ndemesame. Okay, igua atia. Wai ndotigira ni uhoro munene. Irari akari mata mugate. County yagurire governor na ndikuga ni county iriku to ni gutukonie ai ani ndamemenya uhoro ucio ni wacokirwo kienyeria county yo thirikari ya county yo nyamu ndiri raithi na tio defender asa defender yeti ni rathiana anene ya borithi no ti defender atu egithie na madithi na birithi na velvet ya red is a new machine altogether. Defender na raithi we Hapana. Heka undu ihana royalty. Yes. Irathi kwa na riri. I think they brought that up. Yana teratengeria na G-Wagon. Yes. Like a pimped up G-Wagon. Yes. Na raithi. Leo na J250 ni tukumimenyerera aingi ha. Yes. Ketugetha ici muno ni thirikari irabondi. Todo neno itago Land Cruiser ari in the V8 ne 300 kana ki LC 300 yes the han enwege ya 200 yes na to igana riayo is different tutazoea tu ndio na hali iti hana hii ne ya first generation na neno ekuo kwaje no ekuo ya 2025 no it looks a lot like the not the Porsche Cayenne. It's a car called the Itagwatia. It's a car nayo pigo. Yes. Which one? The Jaguar. The Jaguar F-Pace. Yes. Na unayera to siriji. Model siangari ta una rafu 40. New model. Wewe. Nyamwigetia sirigi thano ri. Nicho iretia. Na wakoro kwigirira kuria sota Kenya ri. Ohera ukaguo. Nane. Maybe it's a lot of money. No, guys are expensive. Gari cita goro. Bururi gari ciagire goro na maguta makigia goro. Oneno ya DCI ri. Dena raithi. Iriku. Outback. No, it's not cheap. It's not. Kwaje na mata mathiete o. We. You got pesa mingi? Yes. It's a lot of money. A lot. Na gari guku ciagia goro the other day. The last 4-5 years. Yes. Ngari ni ciagia goro bururi u. No, the last 5 years when 1 point something ri. You get a good car. A lovely new car. Yes. I call premium that is nego thuja ngichi ri. Premium akinya milioni 3. Yes. Ya mwaka mwega. Yes. Premium. 3 million. Firu daja ngigire na bia. 2 point. Yes. That is gari ri. Ona mena cio magwere ke ikurire guoko-ini. Tondu kuate you know oneane ati woe ngiri ni ugire nditi ni uraigua bina bendi wa gucenjia no ni uhuthu coke gikiro kimwethi no wathie matuka-ini ri yes ukagua he wendia ngari utari na kindu gigicoka kimbiririe ri ni ukunyihia volume ni ukugutha ribathi kidogo yes ni ukuakuiria ramihani hanini yes uwe ana mchezo no iragithindira kwira uria na mbera tengera ya goro tu DV yes na ni kuga by December DV ni gukorwo yenyarangite ngwĩcia tha Australia stroke ĩrĩ nĩ gũthira ni nginya cia stroke BC au ũguo na sinakuja yona tha Australia rĩ he cirafo korwo nĩ he meri njigua yũka harĩa port-inĩ ũka na ngari akuĩ 10,000 one ship meri ĩkuaga ngari nyingĩ mũno yes ngari ta ngũ 10 rĩu no iroka na kũrĩ
ciĩgũkũ itarĩ iraregistwo. Yes. Yes. Ona GK yakiumire B rĩu yakĩingĩrire GKC. Ayo ne ngeria C. B yathirire. Tondu yari tene kiingira B. Yes, now GKC. Na thikaine ono kiurite mitakaya. Cia account ni ita ndamenya itaraga atia. Kiria njui ni ati cia account yanjagia na namba ya account. Nĩ ũtũtoi. Yes. Iko namna hiyo. All right. Na ni maendeleo. Hiyo ni the don. Ageithĩka. Na Mercedes ile ĩtagwo W202. W202. Yes. Which one is that? Niaga tene KAM. Oh. Ya kĩrĩu. Oh, niaga tene. Ni ana itefae. Na itefae no one nĩ ngũrũ gũkĩra Gen Z. No wega tũririkanie ningĩ wĩna series ĩno njerũ wĩna agu na Gen Z ngari ĩyo Ĩyo.